Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah isuk-isuk ketemu Mbak Nunung. Monggo sing kangen channel YouTube-nya Pilot Jaya Motor, tonton sampai habis, jangan di skip, siapa tahu ada yang cocok dengan pilihan teman-teman. Mbak Nunung sempat review wis suwi ya. Marai wingi Mbak Nunung kesusahan. Wis iki kudune semangat to kok. Jangan lupa yang suka channel ini di subscribe, di like, di komen, berikan komen yang terbaik, nanti dibales satu persatu sama Mbak Nunung. Ki mobilnya wapik-wapik, plate K, mobilnya cilik, matic ono, manual ono. Sing kepengin ndang teko ning showroom. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082225073658. Kita langsung aja ya. Oh, iki ana putih skincarean. Wingi sapa sing takok? Jarang ada, langka ya iki Agya G TRD Sportivo Matic 2016 tangan pertama dari baru. Platnya K, kilometer rendah, istimewa jaminan. Nek elik aja dibayar, Mak. Ayo Mak sing kepengin nyenengno anake ndang teko ning showroom. Iki jenenge Agya tipe tertinggi ya Mak ya, iki wis TRD Sportivo Matic 2016. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agya wirite pol kamote wakih, daripada do tuku PCX mending dienggo DP. Agya iso rame-rame, wirit, dwingin, enak ya iki. Monggo. Sing kepengin tukar tambah ya iso. Teko Moro Showroom Agya G TRD Sportivo Matic 2016. Arang ono Mak diingi Mbak Nunung duwe loro 2015 langsung bablas tanggane. Ki teko anget-anget kok gorengan pia-pia. Monggo sing ngersake langsung Moro Showroom. Nah, iki wae urung review deh ya. Rupane ijo, wis payu tanggane dhewe meneh. Tunggu tanggal baik. Iki mata sipit iki jenenge Brio E manual barong 2024. Matur suwun sanget kanggo Mase sing wis percaya tuku mobil ning gone showroom Pahala. Dijamin mobilnya istimewa plate K. Matur suwun sanget, berkah-berkah ya Mas. Nah, sing kangen meneh iki ya ono, lagi teko. Iki padha wae ya, iki jenenge Brio E Matic barong lampu sipit bokong semok 2024 putih skincarean plate K. Ayo satset yuk, sing kepengin ndang merapat selak payu. Nah, ini dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Brio E Matic 2024 barong mata sipit. Jarang ada, warnane favorit ya, putih skincarean meneh. Monggo mak-mak, mas-mas, mbak-mbak, Pak ayo TKI sing pengen nyenengno bojone, pengen nyenengno keluargane, monggo iso teko. Iso WA, iso telepon. Dadi gak usah kuatir, admine ya Mbak Nunung. Pokoke barang dengah dadi siji. Ndak ada nomor yang lain. Lanjut guri iki gede. Wis gone nyepit-nyepit. Nah, iki sing golek dhuwit sithik taune enom. Ora kodanan, asenan, duwingin ya iki. Tak arani timbang tuku PCX, enak tuku mobil kena apa? Masalah iso rame-rame, ya Mak. Yo kepenak. Iki jenenge Ayla. Ayla 2016. Warnanya hitam, ganteng. Wis TV, wis pelek racing, tinggal pakai bensinnya wirite pol. Tumpakane yo penak. Monggo. Ini dijual khusus kredit 73 juta loh. Ora paling wirit, ramah di kantong, 100 susuke beruh. Kalau cash harganya 78 juta nego di tempat. Ayla 2016 manual. Dijual khusus kredit 73 juta. Kalau cash 78 juta nego di tempat. Ayo mak-mak, nek gone Mbak Nunung ki jarang ono sekrego semene. Ki pumpung ono, yuk satset yuk. Plate K warnane hitam gedileng elegan. Lanjut lagi.
Iki pokoknya lagi teko kuabe, Mbak Nunung lagi sempet siaran, sing kepengen ayo ndang moro satset selak payung. Tunggale angel lo ya. Iki malah ono Agia facelift ya, lampune sing terbaru LED. Iki tipe G Matic 2024 putih skincarean. Jarang ada platnya K. Ayo satset yuk. Iki pajeke anyar gris lo ya, bulan 11. Monggo, ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Agia G Matic 2024 terbaru, lampu sipit ayo mae. Sacet iki 2024 kabeh ayo. Sopo cepet dan ngento. Ini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Tanpa bunga iku lho, Mak. Nondi nono nek Mbak Nunung, monggo. 155 khusus kredit, 160 juta nego di tempat. Monggo. Nah, ini tahun enom kamote RT AC-nya double. Ini ada Sigra M warna abu tahun 2022. Wirite pol ya, lampunya wis LED model terbaru. Monggo yuk, satset yuk. Sing mobile tahun enom, dijolno nom iso, tuwa iso. Tuwa malah nom ya iso, bangku 2 malah 3 ya iso. Pokoknya nek nggone Mbak Nunung ki serba bisa. Yang penting datang ke showroom. Yang pengen tukar tambah teko ning showroom dadi padha ndeloke mobil ya. Kembali lagi ya. Sigra M 2022 AC double kamote RT ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Monggo. Sing golek mobil juta umat iki ana Avanza G 2012 tipe tertinggi ya, platnya K, warnanya hitam gentileng, kamote RT meneh. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Avanza G 2012 manual. Monggo. Sing kangen monyor-monyor kayak gincune Syahrini, ngabung mentur ya. Iki lho. Iki kamote RT harga ekonomis. Monggo yuk satset yuk. Iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi 2017. Warnane mentur. Ayo Mak, apa dorak pengen? Wingi ana bablas tanggane, iki ana teko meneh yuk satset yuk. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 manual. Monggo Mae, sing ngersakno ndang satset, jarang ada loh. Plate K, warnane mening. Kita lanjut lagi, bermonyor-monyor ya monyor-monyor meneh. Jadi mau bangkune RT. Iki ayang. Oh ya, sing nyotenge kudu ndang playu wae iki piye ta? Iki ana Brio E manual 2020. Lampu sipit bokong semok. Nah ya, warnane apik, mentur, monyor-monyor kok ginjene Syahrini Mak. Sing ngersakno ayo ndang rene. Sing pengen tukar tambah monggo teko, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Brio E manual 2020 dijual khusus kredit 145 juta. Kalau cash 150 juta nego di tempat. Sing kepengen tekon, komen, po langsung WA, telepon iso. Ayo TKI semangat iki pumpung pagi iki hari cerah ya. Ora udan. Adem hawane penake pol. Iki sing lagi do teko. Durung sempat nyuci Mbak Nunung. Review-ne engko nek bar nyuci ya, bisa langsung WA. Akeh pol iki Expander, monggo dilarisi. Lah sing wingi sempat kosong suwi ya iki. Iki ana Grand New Avanza. Lampu tumpuk mata sipit jarang ada ya. Wingi ana langsung bablas tanggane meneh. Iki pumpung ana Mak, plate K asli tangan pertama. Jarang ada, udah ada keluar. Monggo. Iki kamote RT putih skincarean meneh. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Nek nggone Mbak Nunung aja dipadakno nek nggone wong ya, beda. Nek masalah plat
lain nanti beda. Masalahnya Mbak Nunung plate sing akeh K tangan pertama. Jadi hargane rada larang tapi rak mikir mutasi. Yo iki kelebihane Mbak Nunung jual kualitas. Monggo sing ngerti-ngerti ayo. Ndang merapat ning showroom Pahala Jaya Motor. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Avanza, lampu tumpuk nek ngarani. Lampu tumpuk sipit. Warnanya putih skincarean Kamotesa RT. Ini dijual khusus kredit 170 juta. Kalau cash 175 juta nego di tempat. Kita lanjut ya. Iki ono wabung neh. Montur monyor-monyor kok ginjone Sahrini. Wirite pol, bensinnya kok PCX. Mak, daripada do tuku PCX, mending dienggo DP Ayla. Iki jenenge Ayla X 2016 manual. Ini dijual khusus kredit 93 juta, kalau cash 98 juta nego di tempat. Jadi ada dua warna ya. Tadi ada warna hitam, ini ada warna abung mentur manyar-manyar Kak Ginjre Sahrini, tinggal pilih. Yuk, dah mau ana warnane apa mau putih, iki ganti kuning. Podo iki Matic, harganya juga sama ya. Ini Agya G terbaru Matic 2024. Harganya khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Terbaru. Jadi nek kepengen golek mobil plate K tahun enum tangan pertama, tontono YouTube Pahala Jaya Motor. Pasti rak kecewa, mobilnya wapik-wapik, pilihannya wakih plate lokal. Lanjut lagi, ini ada putih skincarean Kamotesa RT, iki jenenge Mobilio E manual 2015. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilnya duwowo, gede, asine double, duwingin tumpakane empuk. Monggo. Pajeke wanyar gris ya. Monggo sing kepengin Mobilio E manual 2015. Sing kangen sapa sing ora ngerti tumpakane Expander ya. Ki ora Expander Exit manual 2019. Warnanya putih skincarean Kamotesa RT. Mobil sing terkenal ono adedok beras buah ya iki. Tumpakane mak dijamin mentul-mentul. Nah ora mentul-mentul aja dibayar. Nah ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Expander Exit manual 2019. Lanjut lagi, ini ada Toyota Avanza G 2017. Warnanya abu, platnya K. Iki Avanza barong ya, manual. Wingi Mbak Nunung duwe wakih bablas. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak ayo satset yuk. Ini bisa pembelian cash kredit loh. Monggo cash tunggu juga bisa. Ini dijual khusus kredit 150 juta. Kalau cash 155 juta nego di tempat. Avanza G 2017 manual. Yuk satset larisi. Ramekan nego di showroom. Sing kangen Toyota Calya G tipe tertinggi, lampune LED iki wis grille wis sarang tawon ya. Warnanya putih skincarean tahunnya 2023 manual. Kamote ya sak RT. Nah, ini dijual dengan harga 150 juta khusus kredit, 155 juta nego di tempat. Cash nego di tempat. Ayo mae pilihanmu sing ndi? Monggo langsung WA atau telepon Mbak Nunung. Ndak apa-apa. Takon-takon gambar hitungan iso. DP mulai dari 30 juta. Bantu Mbak Nunung sampai ACC. Proses insya Allah cepet. Pokoknya akhir syaratnya lengkap ya cepet. Syaratnya kurang lengkap ya rodok molor. Monggo yuk. Kita lanjut lagi. Ini ada Mobilio E Matic 2014 warnanya abu. Ini dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilio E Matic 2014. Lanjut lagi. Sing golek Matic ya, mobilnya cilik ki ono Agya G 2016.
Warnanya hitam, gentileng, elegan ya iki. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Ada warna putih baru datang yuk, satset yuk, monggo. Selak payu loh, Latika apik wis istimewa. Sing golek rada gedhe ya no. Toyota Calya G 2016 tipe tertinggi. Ini Matic ya, jarang ada. Iki Mbak Nunung sempet ana bablas bengi wis pokoke wonge ora sraten, pokoke kudune ndang tekan rene. Iki pumpung ana meneh abu, ini dijual khusus kredit 115. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G Matic 2016. Nah, khusus buat mas-mas sama bapak-bapak, ini ada Grand Max Blind Van 2015, warnanya putih skincarean, wes AC, double airbag, tinggal pakai ya. Ini dijual dengan harga 90 juta nego di tempat. Grand Max Blind Van 2015. Nah, Jolali, sing seneng channel iki, pokoknya tonton sampai habis ya. Jadi skip. Nah, apa iki? Nah, ana kancane sing golek mobil, monggo didoi ning nggone showroom tengah desa Celempit, gange cilik, ki ana showroom. Ya diarani komplit diurung komplit, tapi alhamdulillah wis akeh lah intine. Ki ning nggone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinayah Putri. Nomor HP-ne Mbak Nunung iso ditelepon. Pokoknya akhir telepon ketoke kok keblasok pancinggone jero mesti diparani Mbak Nunung. Kita lanjut lagi ya, ini ada Gia S TRD Sportivo manual 2021 tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri, kuncinya udah keyless, lampunya LED, wes pokoknya ganteng, kari mancal. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Agia S TRD Sportivo manual 2021. Ganteng Mas, bojomu nek tukokno iki jaminan. Tipe paling dhuwur kok. Mantep. Yuk. Sing kangen Toyota Avanza Barong Veloz 2016 ya. 2016 ki 15 apa 13 ya? Nah, ini 15. Sing wingi do takon iki lagi teko neh ya. Avanza Barong Veloz 15 2016 manual platnya K, putih skincarean kamote SRT, ini dijual khusus kredit 165 juta. Kalau cash 170 juta nego di tempat. Ayo Mas, monggo mampir dilarisi. Di sini itu jualnya kualitas, platnya lokal, jadi tidak usah mikir reno-reno, karek mancal. Lanjut lagi, ada Mobilio E manual facelift ya, lampunya wis sipit terbaru. Ini 2018, warnanya putih, tumpaknya penak, mobilnya dawa, sini double, kamote SRT. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Mobilio E manual 2018. Plateka pajak baru, monggo. Lanjut lagi ya, kita mubeng Mbak Nunung pokoknya. Diang. Nah, ini ada Toyota Avanza G manual 2011. Sing kangen ngerti tah gantenge kene, bempere loro double. Ya, Plateka. Warnanya kembaran karo Mbak Nunung kayak Pajero. Harga super ekonomis. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Main nek tuku iki penak, asline yo double, kamote akeh, dadi iso bareng-bareng. Sing kepengin warnanya putih skincarean yo ono ya, jenenge Toyota Avanza G 2012. Warnanya wayu, yo kamote SRT neh mah. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Sing pengen nyenengno anake, mbah sing nyenengno putune, ayo monggo. Ini ada Brio S 2015, warnanya putih, platnya K, harga ekonomis. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Nah,
Nek Mbak Nunung nek siaran komplit jadi tidak sama dengan yang lain. Harganya pokoknya detail apa adanya, ndak direko-reko, ndak dibuat. Terus pokoknya ngene iki tok bloko suto meture Mbak Nunung iku. Jadi ndak ada harga 100 berapa, ndak ada. Transparan. Monggo pengen tanya malah luwih detail, penak langsung WA, sing ngangkat ya padha Mbak Nunung. Monggo. Ini ada Sigra M 2018. Warnanya putih skincarean, plate K, Kamotesa RT, ACD double. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Sigra M, wirite pol, bensinnya kok PCX, pajaknya paling murah. Nah, sing Kamoterong RT iki ya, dia jenenge Grand Max 13 minibus 2017, warnanya silver, platnya H, monggo, yo AC, dingin. Nah ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Yang tanya boleh WA Mbak Nunung. Ini jenenge Xenia 2013, warnanya silver, manual. Dijual khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta nego di tempat. Xenia iki Kamotesa RT, wirite pol, pajaknya murah. Monggo mae duit sithik. Tapi iso jalan-jalan gua mobil ya aku mau. Nah, sing kangen sing loro Brio E manual mata sipit 2023 ya. Mata sipit bokong semok warnanya putih skincarean. Iki lho Mbak Nunung ana, taune num-num akeh kari milah. Manual ono, matic ono. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E manual 2023. Lanjut. Sing golek hargane di bawah 120 ki Mbak Nunung duwe ya. Ki jenenge Brio E manual 2016. Platnya K, tangan pertama, warnanya putih skincarean, meletot kabeh pokoknya. Ki lampune yo ganteng ya. Harga ekonomis. Ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Brio E manual 2016. Moga kanca-kanca sing kepengen takon, tanya, wis pokoknya langsung WA. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Ngene Mbak Nunung celempet tapi nyata, mobilnya wakih, wapi-wapi ya berkualitas. Monggo, sing seneng channel iki aja lali ya. Di-subscribe, di-like, di-komen, berikan komen yang terbaik, nanti dibales satu persatu sama Mbak Nunung. Matur suwun sangat sing pun tumbas mobil ning gone showroom Pahala, sing durung ndang merapat. Ditunggu Mbak Nunung pokoknya. Loh, mobilnya apik, wakih. Wis istimewa. Putih, ijo, kurang abang, abangnya ning mburi. Tapi lengkap. Monggo, sing wis tau tuku mesti ngerti kualitas mobil ning gone Pahala. Sing durung dolano rak popo. Monggo buka tiap hari. Pintu gerbang selalu terbuka. Nek ketok tutupan telepon di nomor 082 225 073658. Wis ngono wae, wis kuwabeh. Monggo mampir. Matur suwun.